Pemirsa, pinaka pangupaya di Gelisang, pemargin vaksinasi COVID-19 Majeng Krama, paiketan saking Polri, sampun merencana nyaga yang genah vaksinasi oleh samian jajaran Polda, miwah Polres sejebak Indonesia. Usaha puniki kelaksana yang sejeroning digelis nas penglalah COVID-19. Kuentenan genah vaksin Polres Jembrana, wanta silih tunggil genah anggen ngelaksanayang pemargin vaksin COVID-19. Klinik Pratama Polres Jembrana ngicen ayahan Majeng Krama antuk starte negepin pemargin protokol kesehatan. Paurkes Klinik Pratama Polres Jembrana Aibda Igusti Putu Adi Sadnyana antuk izin Kapolres Jembrana Mausang. Nakes Klinik Pratama Polres Jembrana ngulengang pelayanan humanis sejeroning ngicen ayahan vaksinasi Majeng Krama. Genah wiadin gerai vaksin Klinik Pratama Polres Jembrana taler ngicen ayan vaksinasi Majeng Krama Jembrana sanerau antuk molihang vaksin. Ringselah galah pemargin vaksinasi Paurkes Klinik Pratama Polres Jembrana puniki ngelingang krama sanerau mangde ngwadarang majang keluarga sawitra wiadin krama sane durung mevaksin mangdane nenten ajari ngelaksanayang vaksinasi sangkaning vaksin kejantenang aman sane mata tujuan antuk nyayubin angge saking panglalah COVID-19. Keabdiang larapan program vaksinasi pawentukan kekebalan kelompok sida diglis kepanggih tur pandemi sida matilar. Witari dan pos nguningayang.